ngashko ban kerpa je phi boro bophinya follow ya kani ka Instagram account ka jongi namar kibon ki baong ba kimjuyo ya ka notification haka YouTube ka jongki ladangi upload ya ki videos te hakani ka Instagram account ngi pentep bai ya ki followers ki jongi ladangi upload ya ka video ka bathamai hakini ki stories ngi shit pentep bai ba ngila upload ya ka video ka bathamai mar sendap upload haka YouTube ngila bu yakini ki stories padru pila ban klik ya kani ka link ke badan ha kani ka story bat sa klik biang ya kate ka link ke badan hajrong bat kansa pau ben shaka YouTube bat pinsi ya kani ka video ke batama tes ngobha follow ya kani ka Instagram account ko jungi kanang ba pinum do iki videos ki binga upload ti sesisian pat ngi pedang sumbai pi baro shaka ni ka channel ko jungi bat ha kani ka video in pay yakini ki post ki barang surat thamaya po Shillong Meghalaya yakini ki post la palat ka Directorate of Educational Research and Training lanika DERT Shillong mentau banai arajar akuar ki keteng yakini ki post ki langkumne documentation officer but publishing assistant kelas date lanika tarik bakhado bapila ban submit yaki applications kadai hau khanyo tarik banai June arajar akuar ia kena ke post documentation officer ke balai kawai ke age limit ke day pra hado lai po arsenal kandan ke relaxation hado sansnam yaki schedule cast dan yaki schedule track ka salary leni ke tolop ke day lai po wajar ke sibnai educational qualification kalong kumne dari ben pendap ya ke MTech haka computer science engineering dan ya ke MCA pada hopol pipas kini pilih banyak at least 100% haki marks but kandan 100% relaxation yaki schedule cast dan ni schedule drive ini kilong ki skills bagi experience ki bapidon kam kidai banang ban set up bat ban maintain yaki audio visual online database de ru bandan kajingnang haki videography photography video editing bat rendering photo editing animation graphic design bat visual effects kidai ru bandan experience at least 6 haka government sector Pidi ru bandang ban prepare ki report ban keren bha ya khtin phareng badru ban trai lang bakati ya kena ke post publishing assistant ke belak kawai ke age limit ke dekat pra do lai po arsnam bat kandan sansnam relaxation ya ki schedule cast bat ki schedule tribe ka salary len ke tulap ke day arpolai hajar hak shibnai bat ke educational qualification kolong kumni ladi ban pendap ya ke MA hak journalism English creative writing lani communication studies bat hakapor bapipa sikini pide banyo at least 60% haki marks kandan 100% relaxation yaki schedule cast lani ki schedule tribe kini gidi ki skills ki bapidon kam pide banang ban le iki creating reviewing bat man compile ki content bat ru kiwi kam ki badai na kabenta ka kam publication ki candidates ki belong eligible bagi buka ban apply kini ki post pihak ban apply link ba ka link jangka Google Form yakani ka link ngala aya po description jangka ni ka video Pemlong bansen yiki applications link baka email. Kini ki documents ki bapidon kam nak benta ka interview. Ka resume ka jongpi ka undergraduate degree marksheet but certificate ka postgraduate lene ka doctoral degree marksheet but certificate ka way ka photo ID ka jongpi kum ka Aadhaar card lene ka PAN card lene ka voter ID lene ka driver's license ka birth certificate but ka schedule cast lene ka schedule tribe certificate. Ka official notification lani ka notice ka bala apply hi dakani ka DERT ngal ai po description jokani video tis ngobha download but play shoya ka show pin apply yakini ki post krang pin tip shushu spang ki wiki details